kubaire kusanuka kukuba bivuga wano ku kyalo ky'Ebukona mu igomba ly'e Nakalama enkumi n'enkumi eda abantu bambi beesombeire baawaayo okwida gano okuwerekera omuntu ow'abantu mukwano gw'abangi LOY KABIKIRA Bambi yafiire mu bulamu obw'ensi. Twabaleeteire amawulire ag'omukyala LOY abaire nga mugoberezi mu kanisa ya Universal Apostles Fellowship Church Bambi eidinda eya Pastor Daudi Isanga ngono yafiire mu bulamu obw'ensi era nga ekiro kya pressure nekiba kimusumbuwa era nga nekyamufiira ku okufa wabula nga woli kubona okufa kwe kubaire mu isano abalokole okuva mu kanisa eno bambi bakyekoze mu kifo ekyokulira bo bene batandise wakusanuka nga bakoba nti mu kanisa yibwe omuntu wafa bambi bamusanukira olw'ebirungi byakoze ku nsi kuba butereevu aba ali kujja mu igulu.
kyatuuka tuzabinyi byakubakobera wabula wakubalaga isano libaire eno kubalaga makina abalokole bakini baleeta obudogoli bwona bakine gano baleeta gano bayitaaga okugwa wansi bayitaaga okola nga bali kusanuka era nze nkidi butereevu nga omukyala Kabikira LOY yagiire aisa liba mulaze ndidi abantu baberenga bali kumuwako obudulize eridi malayika nti bambi eno kunsi yavuire abairenga mukozi wa mulungi abairenga emirimu gyo mirungi era abalokole bene ababaire gano balina isubi nti LOY Kabikira eyo yagiire bambi butereevu agire mu iguru so embere to webeire abantu bangi baidi ano era nga abakulembeze okuva mu bitundu ebyendawulo baidye bageeta ku mukolo guno obeire ba minister ba member ba parliament ba chairpersons aba district tobene kuba RDC den n'abantu ababuliddo wabula nga kisize kukyamula abantu n'emikolo egikoleibwa bambi abalokole aba universal kanisa church eno eya Pastor Daudi Sanga nga ku mulundi guno bo bene balaze isano nga bawekera munaibwe bakini amakina balaga buli bujogoli bwona ndiya video sigira akali subscribe ya police go ahead and subscribe like and share our video ati omusa nali saba chikumi na kinano obwire basuike bibiri ati je migaso jiriwa ku mwana omukazi obukazi gobanzo gati mukazi bushi mukazi abe kuidale emirimu y'omukanisa gyonka n'omukazi afuire nga mulabirizi ayengo okuzimba obuzimba amakanisa ku mulembe gwe gale sagali kwendo okuserekebwa kikeeka wansi wa mukaga gali golo plate idukira ali mukanisa y'obutuukirivu ezira buyambi kuva kuliya ali mukanisa y'obutuukirivu etagaba musaala ife tuweereza buweereze Katonda ni nabbi mwena za musaala gwafuna ye nafulagide yataamu kabona lwe yabaza musaala gwafuna nimwe abadulizi kulima yatwala omulimu mu maiso nabbi nga tiyatumibwa asobola okutuusa awo omuntu ayetebwa omuweereza nibwe abalamba luwandala aina mulete nga mulete byanalya eriyo ebiswazo oti mwene nga ibeiva nga wazana amukobaku nani anamukobaku fena byatwegeresa tukola ekyo haleluya era iwe omwana n'ogeza oseega mama nabuza ati eifali banyeshe gulani ali nwenya nobo baba na aliwuse bakukuba oluyi ku munwa oba mukezi kuba kitwijja nwenya ifa haleluya amen mukama fu Yesu yabazibwe alina amatu ag'okuwulira mikwano gyange oyo n'omukazi afuire nga muweereza atyo n'omukazi afuire nga yategeera Katonda era nga idinti nini nabbi Daudi Katonda yakola atya meni abakyuka ebirowoozo balowooza ebindi mumuzaku mukyebiriga akati nabbi Daudi ono okuva Kabikira bwe yavaawo nabbi Daudi niyera mitambo buti nibawo omukazi oyo nabbi akati emwena mube kufeya ninge kuba kusika namwandu kabiri yamusika tabaga ashika shaiba aba kabiri nabbi Daudi natuuka n'okusika ng'ate abaganda bakabikira baliwo oba eri abakirowozanga teekazi newaliwo n'okuba obulungi yaliga n'emmotoka oyo butini tasobola kuleka kyengera kyagaawo ole mbalunkanira ebyengera aziramu mukama yebazibwe yaba era idinga mwana ni nabbi idinga oyo mwana kyava yayemba n'akemba kemuli kubanga kuwano walingirira abali apply nti bebagemyeku agemye kuba ebiba obulezi agano bananga twena abaidira twena batukoze eki batugemyeku okutambula kukola ki okwirayo okukola ki aye nga yabyoyeze era okola ebyo bebakoze eki kasita obwibi bunawaawo obwenzi ni buwaawo obulogo ni buwaawo enguzi newaawo ensene dakola ki nga twena twambukaba amina nabbi Daudi Lwazi
Ndi musanufu okwida okuba kumbaga ya sister wange sembayo. Nze ndi wa mukisa. Mama wange bwe yanoonya ekizimbe watundira amakerenda yajja ewakabona hospital tubone twakatundira ku idduka eryo emyaka 27 titwabanuwa. So tutuukana tukolere ku business tufunye era mpulira mu kanisa eno ng'omuntu. Kitalo olwa bino byonna ayi Mukama n'ategeka onali omumanko bye nti eno mbagaye tuyidye esanuka. Bwe nali ndinoonya akalulu nze mu kanisa omubangoba nti wetyamangu osirike ffe twidde kye tukola. So bwe mbaire e Kampala ebaire bingi nebaire biri kundiira obwire ayi kino kibaye kirina okundiira obwire osinga ebindi nasalawo ndidde. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa gyali ijja walubinze gye njoja nze ndi wanuwa era kyensaba sebo kabona abuulire ndijja aleeta emitwalo gyange 20 ewuwo mbukinge n'obukinga ze na Mukama bwamperekeranga ondogereku ebirungi. Ndidye n'amabugo aga miliyoni namba ng'omuntu emiliyoni yange kanisa nimwe mwindi ebitetenkanya bibitambula 2 ndigawa atubuulire bulungi obwere ekigambo nga kirya nga nkiwulire abaire mulungi loyi wuumula mirembe gy'ogiire gye tujja. Mbale sente 4 5 6 7 8 9 miliyoni. Tingo bulamu bwa loyo ono lwakuba n'omu ku bantu abataire ku itafaali mu njiri eno mpeganje tuli kwesaaka nayo. Nze ndowooza nti ekitiibwa kyemusiibuliremu kimusaanira lwakuba ekyo kyabaire mu nsi. Kyosiga mu nsi kyolikola ki kyolikungula era tubweine byona ebairewo nga bisaana loyo ono emirimu gyakoze. Family of the late Apostle Loy Kabikira Naigaga, the leadership of the Universal Apostles Church of Righteousness, all the political leaders, government officers present, and all mourners. We gather here today not only to celebrate the life achievements of our dear friend, mother, a spiritual leader, but to as well recognize the immense contribution of the Universal Apostles Church of Righteousness, where she has been a leader. The late Loy has been a strong pillar in the Universal Apostles Church of Righteousness, and under the leadership of Prophet Daudi, she is credited for transforming many lives and laying a strong foundation for the church in Uganda, especially in Usoga. The Universal Apostles Church of Righteousness is credited for the following key contributions. Kanisa ifeno olw'ebintu byenja okusoma eri aigulu ino olw'ensonga mu Busogano ne mu Uganda era olw'ensonga byenja okusoma. 1. Visibly expressing such special true love, fear, and respect for the Almighty God. 2. Championing the spread of the word of God in amazing ways. 3. Expressing wholesome love for Uganda under the leadership of
Chibukulazo yamaze ana mwana wa Biblia abandi tunatera kwere mutukoze bulungi eno. Omwana ono bamweta tiimu era maama we bamweta maama tiimu bw'ayikoze kale ono n'omwana wo
Yeah.